along Chief Minister Kevangji Adima Pandal Tomon Chaprai. Aporating pendolong ke patampi pedera jog rong krege thomarada tum ningduk chepaklan. Pini vosi ga chekloni phai siar ni lakhain koira isi Borjan constituency ke parlo rong thelu hawara long BJP kangdanga me kangni. Lakhaner ke Hamren constituency ASDC asong pen kache toyduna candidate Mensing Terang pen kherang ke ame ke pha. Nili Press Club pen t-shirt kang pupon. Longri krehini sar habe ame lapen motijar ronga saratum chingrum ame kangni. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Nilip Chokehola Higher Secondary Pathu Aklama Longnang ke Humri. Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwar Kaching Honorat Do Anafan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tangna Pini Arsik Jitlapan Sodda Kabirta Norang Tonpan Arjikta Dhansari along Chief Minister Kevangji Adima Pandal Tomon Chaprai. Patove Aru Chekloni Pai Thom Kebra isi Arjo Jirlo Porpai Krehini Rachite Malom Men Tomon Kithea Jog Lakha Kreser Keb Dhansari Indoor Stadium Pathu Aklamalong Non Kevangji Vo Signipai Hini Erni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Nanki Sunji Adim Ki Kimpon Boma Pandal Patove Arjo Jirlo Porpai Krehini Rachite Malom Men Tomon Arve Akile Kithe Parpiga Jog Pandal Chaprai. La solam klarda kachini ji aphan pherang ke bitung atum adi maklong an humri damsi hada kam ki klem pon vek abang phu atum aphan chetong damsi ke pholam the klarda penang pachini alang dumpen ki than pon ke patove ajo jirlo apor tomon the po malom sovet apor nang jaba matsi ki kimpon bom pendel achitim so se an ke tomon jab railo pusi than pon Laso Pendal के जज समेत नॉन इलेक्शन अपोर बिना का पोत्सी धानसरी पेन बीजेपी कैंडिडेट तिलोतमा हसनु अफान वो सिग्निफाई ही नहीं अर्नी वोट केरेक जी अफान आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के वैंग जी आदिम सी के पनोंग पना दिमलो बोंता कुपु को सोन पेन लोने मैंग हुमे में अतोमन थे पीमेन में नंग जाबा मतसी आचितिम सोसेआन के जापी राइलो Halapu ki kim veka bangphu Dimapur ke do titi decorator along klembang phu ka ningje ponthuke ningkan krep ho lasona sai ke klemang bongpen lason ke phoke nondet lang puta che than pon lasila ke jirlo apor chitsi ke pho mate kaheno lasila ke kupine pina akyar ma puta ningje pon itu mane ki kom aru itu hawa mane 10 minitor karone hawa tu ahi pelai কেনেকে ভাঙি গল আমিও নেজানো আৰু মানে কি কম আৰু এটো কবলে 10 মিনিট খালি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকা হৈ গল আৰু প্ৰগ্ৰামটো কি আছে এনে এই পেন্ডেলটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে এটো মিটিং বিজেপি মিটিং কেতিয়া হ'ব মিটিং এটো 2 তাৰিখ মানে কোনে আহিব মিটিং এটো আমাৰ সিএম স্যাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম আচ্ছা এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছিলো যে পেন্ডেলটো যেনেকে থাকিব লাগে এনেকাটো নহয় এই গতিকে সমুকৈ অলপ কৈ দিবচোন মিডিয়া কি কম মানে বুজি পোৱা নাই এটো ঠিকাদাৰ কন্ট্ৰাক্টৰ ইয়াৰ নাম ৰাজেশ দেৱনাথ ঠিক আছে আমি ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছো আমি ডিমাপুৰৰ কন্ট্ৰাক্টৰ হয় টিটি ডেকোৰেটৰ ঠিক আছে তো আমি 3 দিন 4 দিন পৰা ইয়াত বনাই আছো বনোৱাৰ সময়তে একো অহা নাই বনোৱাই দিছো পুৰা কমপ্লিট হৈ গল আৰু মানে আজি আমি কাপোৰ টানিম কাপোৰ টানা সময়তে কালি মানে ইমানে কম সময়ত বৰখনটো আৰু হাৱাটো আহি পেলাই কি হ'ল পুৰা গুটে পেন্ডেলটো আধা ভাঙি পেলাই লৈ গল পেন্ডেলটো ভাঙি লৈ গল তো এটা কি কৰিম আৰু এটাতো আমি বনাব লাগিব কন্ট্ৰাক্টটো লৈছো যখন কামটো হেক কৰিব লাগিব ন এই পেন্ডেল সাইজটো কিমান আছে এনে লেংথ ব্ৰেথ কিমান আছে লেন্থ আছে 200
Karbi Anglong Daldali Pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Aporating pen dolong ke patang pi pedera jog rong krege thomara na tum ningduk chepaklan. NECPL company hin ben ke claim pona dolong non ta patang pi pedera jog rong arana tum difu LAMLA Vidya Singh Ingleng la pen Hauraghat LAMLA Dorsing rong hangaphan kachuning ripon. Rajchariya song mate sarkar aphan nili tum pudam de mate thangning ke oya sonawe bonta sarkar pe nili tum ahabar aphan dolong nang ke pipen nonar nian ta contractor bang sainang ke chepatang te dera bang nili tum ningduk binong lapuson si poisa ingtia hawar mate langhin adarsha lapen samilang so hawara da kiliput korkanthia royalong dolong ka vedera jokke dam tang ningkan ko anpen loni nili tum kache dam kache bang akisung che chak nang lo Labang songbong pen ke dam tang surihini ra kreser kep aningkan mate 2019 aningkan sarkar pe nili tum aphan dolong nang ki pipon ke nili tum ahabar ara do an sitame penang an ningching sam an parta ning charong lo bon sitame ningduk me alama banke non pining an ki ningkan ki thom tanang par etlo bon ta nili tum aphan contractor Kishore Bajaj pa bang phua bang sainang chilang le pina jok non puta tang pon thek thedlo Birta ki rebdunglong atengke Bangso contractor Kishore Bajaj Bank Northeast Commercial Private Limited mate thi hekpen NECPL a company aphan si sai ki paklem ji aphan pekpon Adunthu rongarana tumpenang ke pachini do natengke kupia pot si Bangso dolong ke patang terek mapujong si arju le putangte contractor anparta NECPL company angbong si chekoi seroi ver puta pachini pon Lasi difu LAMLA Vidya Singh Ingleng la pen Hauraghat LAMLA Dorsing rong hangatum prabjin pen nili tum aphan dolong nang ke patang pide ji aphan contractor pen nang ching kipira nang pasilam pitha athe nili tum barla porlote han gacho jor lokachari osomar la pen anparta hithi borwa ke dam ke wangji mate samilang sona thu ke dam ji atowara krong ke la anwed loputa poisa inti mate langhin adarsha ahawar arara tum pen kachuning ri padopon মাননীয় আমাৰ MLA ডিফু LA বিদা সিং লেং ছাৰ ডাঙৰীয়া আৰু হাৰঘাট LA আমাৰ দৰসিং ৰংহাং ছাৰ ডাঙৰীয়া মই তেখেতৰ দুজন MLA টোকে মই এটা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ মানে আমাৰ সেই দলংখন 2019 পৰা আমাৰ চেংচন হৈছে আৰু সেই চেংচনৰ 2020 পৰাটো আৰম্ভ কাম ধৰিছিলে কিন্তু আজি 3 বছৰ হ'ল সেই দলংখন আমাৰ কলকান্থি আৰু লাংহিন সমষ্টি মাজত আজি ইতিয়ালৈকে মানে কামবিলাক আগবাঢ়িব পৰা নাই সেইকাৰণে ৰাইজৰ এটা আপত্তি যাতে দুজন MLA যাতে আমাৰ পাব্লিকৰ ইন্টাৰেষ্ট লৈ যাতে আমাৰ সেই দলংখন সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ফালৰ পৰা MLA দুজনকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যাতে সোনকালে যাতে কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে কন্ট্ৰেক্টৰবিলাক আপোনালোকৰ MLA দুজনৰ আমাৰ যাতে প্ৰেছাৰ দিয়ে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ আৰু ৰাইজৰ হেতু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ৰাইজে এইটো সদায় আপোনালোকৰ থাকিব আৰু সেই এটা ৰাইজে এইটো সেই দলঙৰ কাৰণে আজি কিমান দিনৰ পিছত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা সেই দলংখন পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে খুব ভালো পাইছে আৰু পোৱাৰ পাছত আজি সেই কন্ট্ৰেক্টৰবিলাক আজিলৈকে কাম কৰিব আগবাঢ়িব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আজি ৰাইজেও বহুত এই দলঙৰ এই নদীৰ কাৰণে আমাৰ বাৰিষা হ'লে আমাৰ সেই গোটেই আমাৰ আদৰ্শ এৰিয়াটো মানে সেই গোটেই বজাৰখিনি মানে ৰেচন পাতি যি ল'ব হ'লে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ হেৰি হয় গতিকে আমাৰ ৰাইজে এইটোৱে মানে দাবী কৰিছে যে যাতে সোনকালে যাতে কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমাৰ দৰসিং ৰংহাং ছাৰ MLA ছাৰতো মই তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰপিছত বিদা সিং লেং ছাৰতো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে যাতে প্ৰেছাৰ দিয়ে পাব্লিকৰ ইন্টাৰেষ্ট দি প্ৰেছাৰ দিয়ে তাৰ সোনকালে কৰিবলৈ কাৰণে মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ News Desk report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha
Pini vosega chekloni phai siar ni lakhaing koira isi Borjan constituency ke parlo rong thelu hawara long BJP kangdanga me kangni. Pini vosega chekloni phai siar ni lakhaing koira isi Borjan constituency ke parlo rong thelu long BJP asong pen armu chingrum amai kangni. Bangso me long rong asaratum chingrum si memorandum pidunlo. Memorandum alo along son chok ke hang padoponlo. May long MSC Surya rong Parsita mi lamchak chipikanglo. Nephanang pahainon haided lo te voring oversight towar school se kelang hem lapen kapre kenang solason anang pipo pusi lamchak chechak teken. Humri nani ning kithikwan doiglo. Dak nal tum theglong lo pini dak lo abar arana tum kwan si BJP ban je koi ma kwan si BJP ban ngi thema puke la bang so mei chitong armu kasi chilong lo lalu lah si nona batai ke dake BJP tum si 80% na vote long ko kwan the ke dak masih klang dak masih ning ke the ke la ke he par pi an tante pini rong asar pen memorandum kisok tundo la bang so nang li haider pen api opisi ma thaik ji rong asar pen pi memorandum ke la hello la dak de along pen pen ni ke dam ni mo het ni lo de kisum asom kisum de boy so an ke tuar lang ram hidu sila dak pini dak lo atung ring marsai la kaduri la hai si klang lo la si ala tumna pidu na miu lo la ning duer ko lang tumna pidu la si high debt pen lo te la bang so ki claim ke dam ye phan ma ke kiseng se priority bang lang tum ko tong te tuar ke bon ko la bang pasune tene ta mene mena ma fit me la pen pala itu mau vice president ya sangi sona tidundo api ya salong tin pen tuare sisi bang ke paci kopeng ke ante kilong le tumbang kan phai do ko kilong le tung ke bang ane bang do ulang kilong le tung sige ong lang ante ili karbia tung ke hemprek ku pathepe lasi BJP long nang litum nang kichipa okdon bi hemprek long ji mai hemprek nang hang piji ko pene ning it hedoma dolo ning thelo sambe hemprek long nang ji tu si ande taka chisong lundo sitame non puta hemprek alam bang ke ning ji ante ilong ba meeting kidun hemprek alam kaninje doloma ave di Karbi Anglong Manjapen ngomita timung pi report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Lakhan Erkeb Hamren constituency ASDC asong pen kache toyduna candidate Mensing Terang pen pherang ke ame kepha. Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arlo non ke mangji MSC kile galong kache pate do nang bong pen Mensing Terang ta highway ji pura aning kache the pen pherang ke ame kepha. Nijang Karbi Anglong district ang kang Lakhan Erkeb Hamren constituency ASDC asong pen kache toyduna candidate Mensing Terang pherang ke ame kepha. Lason si pini pherang ke amai ke phanang kok lapen kupi ko son nang litun chinima. Hamren constituency arlo arat apur ke alam laki ke dam tangan ingkan pen asong kapre ga tum ta kali kalang thanpo pamang hupo. Laso jograda tum aning kache thenai a candidate lo donatum laki abarim ASDC asong cyclem bangpu Mensing Terang aning dingpig lapen aning mesena bangpu. Pherang ke amai ke phalong pen bangalam mang hudunang nelorada tumpu pen pherang ke amai ke phalong than pachini pon. Nili Hamren konsensi tum arat pan chuni dalam ke lapulo ASCC non ke bangi tarim narkep sumara jana pan along nang litum kaddo kawe nili pan nang jog igra nili kedam tang ningkan nang koi BJP ke claim ki unia farman anta nili pa undi naten ke kodak development ke kodak ma ke claim adha ba ke chuncha dim anta nili pa chuni aji laben Hamren konsensi arlo akam ke do anakam anu antane li claim patang aji asi kadoga we ke dantang son ASCC adina hut sakuri akijoy ka cheron lapeng development akijoy ka GP tangka poisa development la hai ke ban asi la hai aputhak ta ili ni putha jiban thuji asi Hamren konsensial lu ke dantang la BJP sarkar ke claim tekang kam akam an abisi ni claim la si non Hamren konsensial ta mahunang ne la
towar khut bang de labang ke lake disi council akikali labang ke lake MOS UPDS hafumo hukati to pochi latung ke kontraktor akam chuk kontraktor pulote lake komersial claim rang ile tuma EM atum sila ke claim lo tangka ta pon lo akam tangte du lo labang ke hamran konsensus ara chini lo lake lasi ka doi phan chuniri lo lasi tarinar ke barni bang ke nili phan ne pe hai igra ki bang gier ni ningkan koi ka pe claim pe tangon e adim anta chitang te adim anta langhi langchi punon karena putha kono ka do ka be bata ni nal to phan ji song pi Nijang Karbi Anglong Dongka Mukam Pen Promesh Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Nili Press Club and T-shirt Kang Pupon. Lakha Inkoy Rapol Nilip constituency along Kidamtang Aruche Clonify Inkoy Rasirkap Arni Nili Press Club Metang Asai Hemalong Ada Porpai Troxi Rachitim a port T-shirt in Puponsi Aronating Pencheron Ponlonglo. Non akai ke digital akai mate anutin da ke thekere mobile internet computer akai laso kai long pherang ke aphai penang anang bad dolo bonda pherang ke asai ke claim aronating si claim nanji lapen ahok pet chokle ma berta si kai ke tapaklang nanji ang hot he dunga sailo NPC mate Nili Press Club lage ke damtang surihini ra inkoy aningkan mati jonga che clonify inkoy runner ke bhom kuruar nisi Nili hip ahamara phan panong si NPC amahang pathek ponlo Nili Press Club pherang ke tuman ke isi ved aning nangji aling apora hutsita ekevet epeng vet pen Nili ahamara pharman panong si semi ke deng tang lapen arona tangang bong kachini pa melapen dug non sungnon ajat non sita kai ke ta ahoga berta angkura philong ritarli pe mesi rada thengno ke paklang pon boma tuma phansi pini labang so t-shirt mate choi NPC chief advisor Ellison Timonga hin pen lapen NPC amai phu Samson ingti lapen Kongchon Bank Sonjit Kro Dunmai phu Kolom Singh Tenon Dhenrem Bank Biren Hanse Philip Tiso Joy Singh Teron lapen Ari Sangho tuma phan cheron ponlonglo Labang so choi ke May mate meeting a hut si Chingchoy Long choji lapen kaprega pora hut ke Chingchoy Long le lapen lage NPC long pherang ke claim bang phu atuma phan ansi hukum pichot pusi NPC chief advisor Ellison Timong lapen NPC amai phu Samson ingtiatum may long lam thejai pon choi kan long potsia ke department ado we team da labang so choi ke color sivet labang so color sivet ku ki fancy color sivet ma pulu dang te la ke jera ra pe di fancy la color sivet pensong la lapen la choi ki pilang tum hanan bang ke ni tum dak Nili Press Club pen antang ke tum hanan tum pon ke det to athila dak rule and regulation do labang so rule and regulation puthak ke chini la pen restart tang tum hasi labang so choi di pon aben kisum ke tum samne Nili Press Club hoi tum cara pra pe di fancy labang so choi pini ke cheng si pon no ase ado we hanak Karbi Anglong Chokihola pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Longri krehini sar habe ame lapen motijar ronga saratum chingrum ame kangni. Nijang Karbi Anglong habe pi chongkhilia long riar loketo hanthora rong habe pi chongkhilia long ri habe harsing teron lunse pobarim aboha mate ahong pharla long rong asar motijar habe do anchetong petsi meing nipon pini bangso me long ri krehini sar habe ame mai phu mensing teron pensi mai chepa hem phupon lapen bangso chingrum ame long 6 schedule aja kong kupi koson ma lapen 6 schedule kupi ma lahai hoi alam theche than chimum pon lapen kaprek political party atum bang pen nang ki than te kang tap alam asap soveta nang tum rong asar lapen habe atum mang hudun tap nang ni athe ke 6 schedule kitab otan chot ki na hok ta rore lapen ale tabe akam si claim bek nangji lapen nang tum chini ma nitum 6 schedule long son thoma hormu sikrum bisar amung lake harlong beklok tangka langke chok lapen semi kipi la son thom lake chorkli chophe jo atum along se do kaprek nim rokom kire matum along ke ave lapen do thulang kursinem jongsinem lapen laisinem
lahai ke kumane political leader atum sita mi chini ni la pen thek the la si 6 schedule aron la ki nitum rong asar habe long se do rong asar atum nang tum thang na tamang hudu nang ni akaprek ka political atum 6 schedule la pen customary law la pen village council po pa thaka bangke nangli tum rong asar atum tamang huri mutiar basapo deuri la pen habe atum ta mang hudun tabri bang political ka patholo ko bang kalidi kalang lang alam kithan pon tapa bang kenang litum kroidunri customary law lapen 6 schedule pu lada kachira damlo putang lote elitum rong asar mutiar basapo deuri hemai burtimen mekar kethe mekar asar lapen habe pinpo adumsi nilitumsi karbi customary law lapen 6 schedule punon village council pusitame nilitum alongsi nang levekji nilitum habe lo mutiar lo rong asar alongsi nang levekji lasi mane ne political atum lahai kanije pontap ke nang litum rong asar tumta manghudunri ilitum chidower nanji chido thip nanji ilitum yongsi nonapor chido thip the putang lote bang political atum nang kahivik pontap nang kija pontap ar kidun putang lote ilitum karbi arona jutang mate karbi customary lota vir detpo 6 schedule ta vir detpo lasi pini nilitum laso alam klar dakpen karbi anglong angkang karbi akithe karbi aman ke do an rong asar pen ke chenglong mutiar do an basapo do an deuri do an hemai do an rong asar habe do an pinpo do an atum ta manghudun de der nangji pusi labang so pachi thang tumolong pinia mai pen na pachini dun dak to karbom pachi thang bang pu tum dak pini militum longri krin sa habe la pen rong asar rubasa risubasa mutiar basapo hemai deuri hatari kadu ka biji tongpet pen militum ladak kachingwai chingsai kimi ke chok nang ya pharma khan asini ligi thanam iya bang alam ke duelo ilitum karbiang long district council angtang arloke do rong ko anone laswa rong pharma khan village council punon bang kithik pontang do laswa village council po bang ke penang abang phu lapen ilitum pudano ko penana ke chok chia bang phu tum ke karbiang long rong asaramai tumhan penan chong thui bon lo sitame komara government ma kedu laswa government tum sim mogala swa village council ke bang iponji la penon ke thik tang dolo erong pen bang sirke purong asar pen chenglo pine jo mutiar basapu lahaya tuma men bc bang laswa alise council ong salam thailo ase government mama kedu ilitum government se ilitum hala swa village council bang ke phan men chenglo kadu ko pusta me tumhanang piji ase kapre kan wasa tum pusta me laswa kamang hudunde da ja phansi pini longri krin sa be bai ahin pen laswa nam the putha nitum ke than pachini pondro Nijang Karbi Anglong Dongka Mukam Pen Promesh Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Nilip Chokehola Higher Secondary Pathu Aklama Longnang ke Humri. Lakha Inquire Raphol Nilip MSc constituency ke parlo Chokehola Higher Secondary Pathu Aklama Long Nilip BJP candidate Pobitra Rongpia Pharman Assam Chief Minister vote nang kerekti. Nilip pen BJP kache pahai ponji aphanpura vosi kache kloni phai sierni Assam Chief Minister Nilip along nang sunsi vote kerega mai pi along Nilip apharman ki ongdona son chechak tekam Arunodoi pai cheklo pen ke cheklo e jonalong suri sira pharohini ra phoke piponpo Chokehola block asai hempen borpong tarapong ahawaranta towar ki ik si piponpo ration card ta aphai pabat ponpo Anparta akhoi puta lapen along kapre kalioni alang royalong delong don pon po pusi che chakpon. Pherangke karju ponahut article 244A aputhake chingki pon bom lapen council along ke theki dinga tumta RDP pon si kachingmai angdeng si dolo puta ningje pon. Labang some along Dr. Tuliram Ronghang abarim CM Dr. Numal Momin Deputy Speaker MLA Abarim MSc Mokut Mahanta
East Karbi Anglong BJP Mai Pudhon Singh Teron lapen kapre ke the ki ding tum che tong dun si May RDP dun. আমাৰ কাৰ্বি আলং জিলাৰ নীলিপত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পবিত্ৰ ৰংপুয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেখেতৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলালোঁ কিছু নীলিপৰ সমষ্টিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বুজ ল'লোঁ আৰু আজিৰ সভাতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহু লোকে আহি যোগদান কৰিলে তেখেতসকলকো আদৰণি জনালে অহাবাৰ ইভিএমত হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ইলেকশ্যনটো এইবাৰে ইভিএমত হ'ব লাগিছিল কিন্তু কিবা এটা কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে নহ'ল লাহে লাহে যেনেকৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে ইভিএম হৈছে টেকন'লজি আহিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে টেকন'লজি আহিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কৈছে যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৌমুহূৰ্ত কেছ ল'বলৈ বতৰৰ ঘটনাটো ল'ব লাগে এইটোত অসুবিধা কি আছে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে অকল সেইটোৱে নহয় অসমত যিমান মটৰ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয় সকলোৰে ওপৰত জৰিমনা কেছ হৈ থাকিব লাগে firm belief in you that and then us also the people of Karbi Anglong strongly believe in you that people demanded 244A so under your leadership will you implement sir? Look, there are a lot of discussion is going on in this subject and I am sure that Karbi Anglong Council will get lot of autonomy and at some point of time you will also get direct funding etc. And even autonomous state issue also our district council is discussing with the central government. Karbi Anglong Choki Hola Pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berita la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thakme.